često napadala, a ja otpor pružo. A onda sam rekao, sad ga lomi ružo! Piće. Jesi jeo piće, gaj? Gledaj piće. Jes, gledaj, makinje. Gledaj piće. Evo ga, stigo je. Idemo sad kod njega kući. Pajlo je stigo. Ej! Puni gas! Sad baš posmatram ove mlađu djecu, mlađe osobe i starije, svi znači pokazivaju na fiću i drago im, evo gledaj, snima se to. Baš im je ono, znači mladi, stari, fića se i dalje vozi. Voli i smiju se i drago im, eto. Znači fića koja nije ni restaurirana, nije ništa sređena. Rijetko je to, baš nema, eto ja jedino sam ovdje na ovom kraju vidio par fići, nema toga više i polako izumire. Imus namještaj, firma, nije kiosk. Joj, viđaj, ovo volim. Brda, Pajdo, brda. Čuj, gledamo, imamo kamermana gore iz krova. Evo nas. Ovi se ne vole snimati, malo sramljivi, ali napokon smo došli u Banoviće. Došli smo u Banoviće. I evo, viđaj fiće. Gledaj. Pokaži sa čime smo došli u Banoviće. Jes, gledaj. Malo je izgitana, ali nema, ja baš posmatram. I djeca, i stari, i mladi, svi pokazivaju na fiću i smiju se. Ovaj treba da se radi. A ja. Znači, ovdje ga... Ali ide. Ide ono, ja sam... Meni sviđa ova lokacija, gdje ste baš, ja volim sela i ja grad. Ja više sela volim nego išta, ali piće morat ćemo malo provoziti. Provozat ćemo A gdje je naranđesta? Mami u garaži, to ćemo otići kasirati, pogledaj. Ajde vidimo s čim se vi bavite. Ovo je mali, znači on je kamerman, glavni. On nas je sa krovova snimao. Ajde vidimo malo. Evo tablicu smo mi sad postavili. Da imam nazad, pred nju sam bio stavio i tako baš... Koliko se mi dugo dopisivamo, ima par godina? Pa ima par godina. Joj, ko ti je ono, Mati. da ne bi ga lamla srca, neće. Ma neće, Matu, zna da ćeš ti doći. Da, da ću ja doći. Nemoj samo ga lamit, halali mi, bre. Zna, čitava baša da ćeš ti doći. Dobre, kako ti? Evo, dobro, Ja. Ajde, rekao da malo snimimo. Nisam ja znao, vi pravo imate. Ale. Mašala. Mehdina. Drago mi je. Pa ja. Snime malo i ovoga. Čiji je ovo? Ovo je naš, to je njezina. Znači ona je šef. Ali svi to ganjamo. Evo, vi pravo imate. Mašala. Opet ja, masla, ja. Gdje ti je otac? Sad ćemo ga naći. Kodaj, znači vi od nule. Ako što otićemo sad vam da vidiš kako se ova konstrukcija pravi, ja. Vidiš bukovi na tako da snimim staroj trebene namještaj kakav. Ako treba, nema kataloša. Znači ovo je od nule, nije kinesko, nek se pravi u Banoviću. Ovo u Banovićima, ja. Sve znači od nule. Svaka čast. Ovdje vidiš imaš kako to izgleda. Evo konstrukcija to dođe tako pa se onda spuže. Ja. Znači ako hoću malo više spuže, mora i to. Može. Ja volim, čekaj, ovo je dobro, samo. Sjedi ti. Ovaj je okej, ovaj je dobar. Neki ima što sam sjedio baš ono katastrofa. Ovo je pravi ugođaj. Moram biti da naručim odmah jedan. Otićemo tam ima gdje se reže spuža, vidiš kako i to ide, pošto smo mi to malo vezali. Koliko vas ima ovaj? Fabrici, ja. 10-ak ima
Dvije žene što šiju ima nas ovdje. Znači, ne radiš ti samo fiće, radiš i namještaj. Pa fića mi je hobi. Ja. Ja je star i on je to malo više. Sad sam bio kod Nedima, išao sam na pistu, gonio sam onoga GTI-a. Aj, brać. Mene ga misli da švajcarsko tržište. Jes, ono 4 rata nisam još vidio. Šta dole ima? Ovdje je skladište spužve. Skladište spužve, znači to su ti federi to. To federi, to ide recimo u određeni tip sečija. Ja. To su sve ovako. Svaka čast, Boga mi vi to. Pakuje. Jo sam ono, ti si mi slao slike, ja mislio to nešto ono. Nešto Ja manje. mislio hobi, vi to kao hobi. A to je pravo. To- I ti znači kamion voziš. Kamion sam počeo baš. Ja. Čuš vidjet ćemo i kamion. tamo. Na 7 dana nešto sam dobio. Samo i ovo pauze neka. Ja, Puš pauza. Puš pauza. na TikToku sam dobio nekakav sad studij. Joj, nemoj na TikTok. Jel vamo gore, šta ima gore? Ha? Nećemo. Šta gorimo? Gore, a ićemo i gore. Nemoj, napišće me žene bez... Ne, otišao sam kući, a mislim da je. A mislim sad će. Sad ćemo da vidimo. Vidite li tako? Da. Kako ste? Dobro, vi? Dobro. Nemoj, napišće me. Oj. Kako ste? Evo, super, kako ste vi? Dobro. Ovdje se kroji. Znači, tu su štofovi. A, znači, zato ti znaš malo i kosicova auta. Pa zato, to je baš okej, sad mi je jasno. To je baš zato bilo malo da komićemo to ja je stari da Znači, ako mi zatreba siceva kakvi... Jesi ikad pokušao druga auta siceva raditi? Pa nismo malo iz hobija, ha? prvi, ali ja Ti mislim da imaš- nije problem. Imaš svakog... Ima štofa raznoraznog, već smo imali ko zatporan za grebanje, Ja. nešto kao za ljubimce. Ajoj, pa ja buh. Neki sam našao čak štofov vodovog iz Broda što on to radi, auto A, interijera, pa okej. je to men poslao tih uzoraka. I tako da, evo vidiš ovdje ima i katalog. Bogom svaka čast. Ja sam cijelo vrijeme kontam, to je neki ko hobi, ono. Zezancija, neka, vi pravo ono, firma. Nije kiosk. Nije, a šta je ovo? To je projekat, ne znam, možda si gledao Puha. Ima to na kanalu, to sam prvo počeo snimat. Te stori, šta je dok je... Limariju treba raditi, međutim dao sam nekom limaru i on je meni malo to zeznuo. I vi ono odustali I za mi sada. povukli pa ćemo kad nađemo vremena tu da se radi, ali on ide znači u full restauraciju, sve. Znači Ja. pljeskareno i šas, javno urađen, novi dijelovi, ovdje sam motor koji sam izvadio. To je 300D 124. On je se izvadio, pa sam kupio i u konju 210 onaj Ja. 2.9 turbo dizel. Da. On mi je kod na njivi. Moramo i to otići Na njivi? malo. Imaš auta i na njivi? Ima, malo ćemo otići da prošetam, da nije sve u kolima. I, sad ovdje, iz klipova je te poznato. Moramo i tu da vidiš, tu je. Opa. Što nisi rekao da imaš i to? Još Ajmo. Yamaha? Yamaha, A, tu treba raditi, njega nećem u prodaji. I ovo isto Japanac, Janimar. Janmar, jes, Janmar je u mene ovaj motor u hladnjači, baš koristi Janmar. Šasija i gore od Puha. Tu iza mi je isto njegov stari motor 123, onaj 300D. Koji ti kamion voziš? Oba. Dobro, imaš položeno za... Pa imam, evo sad ću ti pokazati vozač. Da. Kod mene je vozačka. Samo fali autobus u njoj. O, bog, stvari, imaš sve. Sad ovaj sređujem startove već odavno napravljeni, pa sad sam tek uzeo, zato je Fića malo je zakasnije. Sad se reći stari, haj mali šta radi, pusti to. Pusti snimanje kraj. Evo ga. O, kako je ljudno? Malen. A ti sve radiš? I od Fiće, od podova, i parketa, grijanje. A grijanje ne radim. Ja, pa dobro. Šta je ovo za vodno grijanje za radijator? Sad treba tu da se laminator. Šta je zašto koristiti ovu prostoriju? Ovo dječja soba. Dječja soba. Ko kuća? Ovo biće kuća. Moja Kuća, ja. Sad za kojega će zapasti?
Ko se privaša? Opa. Samo da se ne izgrebe ovdje od svega, aha. Pa neće, baš ovdje niko ne dolazi, ovdje bude zatvoreno i tu je ovaj... Imate i ovaj koleris. Tu on kupio sve prije, možda godinu. Otac. Otac sve, jer mi tu samo pošnice ganjamo i... Joj, da sam potrafio, barem ja to volim. Dobro što da vidim te siceve. To je prvi put što vi radili, znači Prvi put, siceve znači, za auto. to je rađen za auto. Mogu ja te reći da ste vi majstori. Da ste vi to super odradili, jeste bogam. I sviđa mi se i ovaj materijal. A tu je ovaj, sad ti pođe reći taj materijal kao za ljubimce da je malo ko otpora na grebanju. Ja, bogom ste vi to odradili. Ko je šio to sve? Pa šila je žena ovaj go što ne radi. Ja. Pa sto one ovaj, što seći. A koš daj, znesi ga napolje? Neću, budem se izgrebać, neću. Evo ovaj Ja ćemo. sam baksu za ovaj. Da tu to ću evo izgledam. ja. Evo ga vam Daj napolje, vam, pa da ga malo pregledaš. Samo malo sad vam prašnem. Ali ovo, baš ste odradili dobro, ne možete to, jeste bogom. Samo malo sam ovdje kad su širi bilo pa sam malo dobro guma popatali. Ovo auto. Ne vidi se. To je prve klase, još bogom. Pa, traže nama da ti budem iskren, što radi sjedišta oko 1000 maraka da on to uradi. Ja. Da uradi sjedišta prednje i zadnje, da uradi ove tapacire i to sve, i međutim tu sad kad skontaš ti previše tu para. Yes. I onda su mi rekli kad već radimo to sve daj da i to minki. I tako je to nastalo. Ja, fin, nema šta. I jedno te tablice napred baš su velike. Velike su, međutim lijepo stoji kad je dole ispod njega. Je. Ima oni što stavi iznad gori, to onda Yes. baš bude ružno. Jes, pravo si. Samo za njega ću O, tražiti. to su original farovi, Saturnus. Saturnus, njegov originalni. Ja. Pa on je u originalu sav, njegov je pod, njegova su prsa, njegove su ova krila. Pa nema, ovo je baš fino mjesto, jes bogom. Ja to rekao baš malo da prošetamo, O, ja. da bi se mi... A šta je ovi kablovi, švalfovi, šta je? Vodu bi. O, ozbiljno. Možda sam i to je sad to bolje malo da prošetam, malo to da... Nema veze. Fino je ovo ovako, ja isto gore na selu, a mi nemamo vodu blizu gdje sam ja. Ali imamo bunare, izvore. Oko moje kuće imam neki 50 metara, imam 2 izvora. Iako je kuća na brdu. A ovo vi što imate, ovo je baš fino. Ima, to je sve kada mi se skričao pa ćemo, kad ćemo unati vraćamo svoj na gor, mi to zovemo rijeka. A, Ima tu malo... to je bilo dobro na Panda, jel Suzuki Samurai? Pandu 4 puta, Panda, 4 Panda. sam gledao, ali međutim nisam mogao naći, cijena je već prevelika. Da. Već su otišle na... Hajr, voda od porodice Idrizović. Za Nuregu i Đulagu. Fina, bogam, fino mjesto, pravo. Mogao sam ja i kapu kako staviti, mene uši zajebu bo. Kad si ćelav pa onda sve smije. Majestri, ili ima neki problem na golfu dvojici? Ima svašta. Ovo ljudi, Viš, ovo je protestit. čudo neviđeno, gol dvojka se pokvari. Ja. No začete nogu. Di. Daj onu lampu. Isto se mi. Ne znam zašto Imaš li ti da probamo propuvati kompresore? Jo, daleko. Moram vidjeti. Sad manjka nudi. Jesi vidio? Kad mi je babo fino govorio nemoj mali ići, to je staro. Ja navalio ko bog, ići, ide sad. Ovo je snimak za... Evo, sad mi fali Julja. Ne znam, imamo Julja. Snimak za ljubitelje VV-a. Aha. Camillon King i Jamie. Šta vi imate da izjavite na ovu? Skinem Iberlauf, normalno. Vratim ga nazad i izbija ulje na ovaj mjerač ulja. Čekaj da vidim, imamo i ulja, bog. Naoćemo. Znači, gol dvojka
Dizel, znači dizel da se naglasi. A dizel. Čekaj da mogu da te... Jer je babo govorio nemoj mali, a ja hoću. Valio ko sivonja. Evo, Golin mi nije stavio ekstra ulja. Šta si sipao, koju granulaciju? A daj što imaš. Ako nešto imaš. Imam 15-40. Evo nisi. Poren. Ostalo me piće. Poren. Daj da malo nastavimo. Napravili smo golfa. Golfa smo. Počeo na izbacivati ulje na mjerač ulja. Riješili smo Iberlauf, sad dok već, ne znam, bit ćemo. Kako su kočnice ovoga dite? Drama. Dobre si. Pravio sam ali... Gdje, desno, lijevo? Dol, to idemo malo kroz čaršiju pa ćemo gor kad završimo. Malo smo amortizeri loši, ali dobro će to biti. Dobro. Utisci o Fići, ovo... Ajoj, nisam Fiće vozio, danas sam 2, znači promijenio. Samo govorit će trebamo. Pravo idemo, pravo. Komšije, ha? Komšija. U vas komšija, ovdje ima Volkswagenovi ovi. Pa evo, 1, 2. Ja. Ovo i Opel. Aha. Audi. To pretežno je VW. Evo, Bora. Bora. Sam pravo, vozgova smo došli pa ćemo malo su mi ko amortizeri prednji propali, ali imam drugi. Ma dobro je to. Dobio sam uz njega amortizere. Gdje mu je 5? 5, navarit ćemo je kad dođemo kući sad. I onda kaže zašto cvaja izbaciva ulje na višak. Nije na višak, nego na mjerač. Na mjerač, Iberlauf. Sad ćemo je zaliti, ha? Uz ono brdo. Snimaj brdo, vidi kako piće ide. Sad ga lomi ružo. Znači ovo je glavni test za ovog piću jer se on nije još ovdje penjao. Nije. Kojom brzinom ide? Treća brzina. Trećom brzinom. Znači Fićo trećom ide. Ko kaže da 18 kW je malo. Nisi jo. Nas dvojica krkeni i opet treće uzlazimo uzbrdo. A grijanje nas grije s leđa. Grije. Da iskoristim ovaj dan maksimalno. Ja. Sad ćeš samo desno idemo polako pošto je veliko strmo, a košce su nam drama. Sad ćemo drugu i polako. Laganini. Ja mislim, ako Bog da kad budeš dolazio u Bosnu sljedeći put, da će biti gotovo i ova. Biti gotova i ova, da će biti osređeno i onda opet ista, znači tura ide, isti krug. Evo malo da prirodu snimimo. Prirodu i društvo. Da vidi gdje je moj GoPro da ja malo šta snimim. Ja. Državno to, nemoj mi to. Ko nisi rekao da ponesem onaj mogu, nam ja onaj što drži. Nema veze, ja sam državač. Što nisi rekao imam ja onaj, kako tako držiš? Joj, viđaj brda. Znači brdo. Nismo mi ovdje uzašli. Nismo. Da mi se nećemo na 2 kotača ko u Žikinoj dinastiji. Ono ruka kroz prozor. Kroz prozor, ruka, leptir je otvoren. Svirena, ne znam da li je. Rodi svirena. Ne znam da li je njegova rekao. O fino, ja mislim da jesu. Nekako mi zvuči. Sunčan. A onda ćemo se mi ovdje vraćati. Možemo okružiti. Što? Na Banović, amo smo se ovdje brali. A ovdje uzbrdo, da vidimo kako ide uzbrdo. Da vidimo, da testiramo, jer meni su inače rekli da neće uzaći. Ako uzađe uzbrdo, dobar je motor. A de? Kažu, dobar je, međutim, uspjet. Vjeruješ ti meni da ovo nisam ni vozio do sad ovo, eto prvi put s tobom da se mi pravo upravo, znači čekala je sudbina da je ja stanem na rep. Da ti staneš na rep pa da vidimo. Eto, polako ujeraj mi na krivinu, idemo desno mislim. Desno. Eto piše Etno Avlija Mačkovac. Ja mislim da ćemo se mi poprilično uklopiti u Etno Avliju Mačkovac
sa ovim vozilom. Šta ti misliš, Kumpa? Moramo se malo derat, nije ovaj... Što nisi rekao? Ima i tu ležeći. Ono nije bio ležeći, ono je bilo u kolicu. Ono, stavi je tu saobraćaj, tu je sama kombinacija. Pardon ljudi, zaletio sam se od neke dragosti. Polako, samo tu trebali da skrenemo. To je tude, znači. To je tu, znači lijevi. Žmiga. Nije tu, no kakav žmiga ste nam ne treba. Šmiga si rade, mislim, pa zato kaže da ih ne viđaj, braću draga Meline. A s čime mi dolazimo... Viđajte ovoga džehennema. Dženeta. Viđajte dženeta. Klop, gasi ga. Ajoj. Imaš šta jesti? Ozbiljno? A on je vlasnik toga? On je vlasnik pića. Ajeo. Znači, stigao je nam Kumpa iz Amerike. Da vidi mjesto ovo, Maxus. I GoPro stadi. Jel stao? Stao. Baterija? Nije baterija, zalegio se. Koja je to? Sedmica? Izezate? Sad ćemo ponovo snimiti. Autoškola. Šta je ono tamo? To je puh. Puh. Znači, hitna pomoć. Kumpa iz Amerike, doveo sam ga u etnu avliju Mačkovac da vidi piće. Maxus, joj viđaj rotacije gore. Isto misliš imao ovaj svirene? Ja mislim da je to neka pravljena od traktora, da nije nativna. Ja. Znači, došli smo sa čime Kumpa? Fićom. Fićom iz 79. Da vidimo Fić još. Da vidimo Fić. Hajde puknemo koju sliku. Može tu. Ja sam za tu. Ja čekam. Evo de. Poši ovo mjesto, ovo je super. Znači to on drži, ha? To je gazda. To je gazda što sad priča. sa njim. On je strastveni ljubitelj ovog tajmera. Neću upast tu. Evo ako ću. Malo me se nakosilo. Nema veze, malo, a? Dobro. I znači, nakon dugo vremena što smo se čuli, uspjeli smo doći ovdje malo. Gulaš smo satrali. Evo na brzaka malo da snimimo. Što moramo ići. Mrak. Hvata nas mrak. Rada bi još malo nešto snimiti. Tako da. Fino mjesto, nema šta. Svaka čast. Tak stari tablici. Činifa. Je mlinova. Nema šta nema. I imaš taj tu taster, malo gaser mi je malo... Od prve pale. Ler diza mi je malo se zapušila. Od prve pale. Sjedaj, idemo. Moraš vrata otključat. Uzet ću ja drugog pa ćemo... Mogu li vam s vama, gospodine? Ajde, sjedaj, idemo. Idemo. Ide firma. Znači, firma nije htio da se snimi. Aha. Znači, tu su naljepnice, kasnije ćemo da idemo. Gdje idemo? Desno, lijevo? Lijevo. Idemo malo da ga provozamo još, dok nije mraka. Moraš mu stati zbog sigruna. Ja zaboravim. Ima li servo? Nema, šta ješ tako imaš? Kakve servo, kakva kraća. Mali most nam je tu malo kritičan. O, vide! Polako ćemo tu, samo mora ga, ne znam kako ćemo.
ćemo uspjet nagazit sobje. Kako ne napravi ovaj most? On napravi on podavno. Pa ne... Tamam za Fiću. Tamam za Fiću, znači most po Fić rađen. Morat ću ja sebi jedno napraviti original. Pravo sam se zaželio voziti ovako ovo. Ono baš ne, Baš da. To bi ti ja preporučujem Nedima. Da ti Nedim uradi motor, mjenjač. Ma imam ja motor. A imaš? Ma imam, sredio sam motor, koštao me $5.000. Ja sam sebi slagao. Samo moram nabaviti sebi mjenjač. 838. Da ima prenos. Ja, da ima prenos, to je ona 850. Ja. Ja. Limariju ćeš morat nabaviti. Limariju ću morat nabaviti, ja. Kamera. Joj, viđaj, ovo sunce ti ljubim. Viđaj, pored koliko ovoga smeće on... Neće četvrto. Neće četvrto. Pored velikog ovoga kontejnera, oni bacaju smeće pored, sio. Pa to je naš. To je naš, to. Jaj, baš. Sad ćemo do još jednog hotela da odemo. Gore ima hotel Zlačar. Šta gori? Hotel. O. To je izlatište naše Zlačar čuveno akcije. To je ovdje blizu. Maja gore par krivina. Čuj. Ko su ovi? Ma ti ko eko zeleni. Ma jel treba šta? Ma ne treba ništa. Šta gledaj? Njima nije jasno dakle Fiće. Jer Fiće se... Viđaj Nive. Niva... A šta oni radi ovdje naplaćivi, jel? Ja to je recimo do 3 sata naplaćuje ulaz u zaštićeni pejzaž. Okej, i onda poslije džabe. Poslije 3 je džaba. Dokle rade? Pa rade do 3. Ja u 3 uvijek idem kad se vozim. Ladu Nivu gledao sam kod jednog lika na YouTube-u, kupio sa 70.000 km/h. I lakše mu je bilo da napravi klip šta nije zamijenio nego šta je zamijenio. Ozbiljno. 25 minuta pričao šta je mijenio. Ja toliko dijelova nisam zamijenio na G-klasi koja je 43 godine stara, sad 43. Tam polako je zna biti ovi ležeći, to su one tramvaj tase da stavi novi, ali nema veze. Evo, ovo mi se sviđa, ovako malo ovu kućicu drveta napravi. Evo, ovo je tamam. Šta će one velike kuće i onda njih 23 vidi. Oj, nisi mi rekao na vrijeme. Ništa ostaće od tebe da ništa ovo montaža, ove skokove malo samo da ne bi došlo dosta. Već mi po zemlji isto. Idemo, pratimo, sami ovdje je mostić ovaj. Aha. Opet isti mostić. Opet isti. Šta gledaš ti? Zašto mi puše s leđa? Puše zato što ventilator su poli. Ajde mogu puše. Ja, grijanje, ja. Puše. Jer vjeruješ ti da je ovo meni prva vožnja s Fićom, da mogu reći vožnja s Fićom, ona prava. Čuj! Ovo po selu sam ga samo vozio i to je to? To je to. A evo sad s tobom da... Znači čekalo me. Čekalo tebe. Svaka čast. No, baterije još ima. Ima još. 72%. A, tamam. Pa ne troši toliko puno baterije. Pa ne troši, ali to su ti one jače. To su sad nove ove baterije. Nove baterije. One bijele, puno su jače, duže traje nego one plave. Polako. Sad idemo desno. Desno. Znači, makadamski je put. Kaže obilaznica. To, zato što je most pao. Ao, čuj. Idemo do hotelom Zlačar. Ima hotel ovdje? Ima hotel. Čuj. Idemo 0. Idemo znači 0 km/h, znači tamam ono. Znači koji pješke da idemo. Ovo te je naše izlatište. Svaka čast. Poznali smo na čuvenu Madapoteka, znaju ga ovdje. Ozbiljno. To je baš ovdje, recimo da 1. maj ovdje bude. Jo, pa fino je ovo i priroda i sve. Imamo gore jedan ležeći, ali hajde ću ti kad dođemo do njega. Hajde kad budeš blizu. Ali da testiram kako Fićo troši, jer nisam ga... Jesi ti nasuo nje goriva? Radi kazak. Okej, onda smo dobro.
Ja su 80 litara. A tamo. Pazi, evo ga Cvita ležeć, malo je veći. Kućnice... Dobre su. U odnosu na Nedimo, budući je u njega sve novo. Dobre su kućnice. Ja ne znam, ja mislim da on ima diskove napred. Nema, on sam stop. Nema. No ja sad ne mogu sjetiti. Znam da je Jugo sredio svaka mu čast. Juga, vi se je 65-ica. Jes, Jugo je raketa. Eto, nije bio registrovan, nisam ga mogao provoziti. Ali zato sam derao Golfa. Ja sam danas 2 Golfa, znači obidva su propušla. I GTI je propušio, i ovaj Iberlauf propušio, i motor propušio, i kaže ne mora Golf, kaže to mora ići. A ja bi ga Viktor zvalio, znači ne. Bolje da sam izrento šta došao, ne Golf. Je to taj hotel? To je taj hotel. Ovo je moćno. A Korota slika ovako da imaš. Wow, gdje to malo snimko. To je, vidiš ti kako je to baš u divljinama, a možemo da ići. Možeš on tu, pa ćemo gore malo pred njega doći. Gdje? Tu smotaj, pa ćemo ga pred hotel. Ovdje? Ja. Aha. Pred hotel malo da... Viđaj, nisu to, baš je ovo fino. Mogu ja tebi reći da je ovo prvo klasno mjesto. Mogao sam i s Fićom i u hotel ući. Ja. Idemo za Sumeher. Za Firu. Ja sad sam mislio ja moram gurati ovo auto pre sebe. Ovo će bijesna mašina. Ajoj, gledaj ovo. A daj, ovako nam gušt pokvariš. Sio, ja sam tam bio zaletio. Tama ne ga zaletio, ali... Ide. Tu je mene fascinantno da se morat će to sad nasinku zvučat, ako se šta budemo čuli. Neće. Ali ide, mislim za 18 kW kad ti uzmeš, kod mene ona Yamaha 34 kW. Ja. 700 kubika. Jedan cilindar. Sad ga lomi ružom. Ne. Hop. Treća. To je firma, ja trećom idemo, gledaj. Treća brzina. Ovaj mi se lepti jer više sviđa. Nema stajanja. Znači idemo do maksimale. Da vidimo dok ćemo uzaći trećom. Evo ovaj koči nešto. Zato što je krivina pod lakat. Znači, firma je nije kiosk. Ja. Ovo je al grije. Ojoj što čupa ova Fića. Ko da ima 300 konja uzbrdo, ne 18 kW. Ali zato što grije ko da ima... Neka ne grije, još bolje. Ko da je V8 pod haubom. Da vidimo ćemo uzaći s trećom. Ajde! Sad gdje? Bravo. Desno. Lijevo. Lijevo. Sad nek se malo hladno. Sad se napaditi. Planirao sam i njoj da napravim onu kazaku sa potenciometra da mi mjeri temperaturu. Pa moraš staviš, sakriješ je ovdje. Ima tu u satu bude. Okej. A da. To sam napravio novi naranđasto. Jel ti aluminijski ventilator? Nije, plastični. Aluminijsko su bolji. Pa tu su stariji ili od kontraša? A traže aluminijski ventilator su puno bolji za hlađenje. A na naranđastoj su mešin aluminijski. A u Nedima je aluminijski. Pa u Nedima aluminijski, kod mene je plastični. Traže aluminijski, ima uvijek izleti na pik ba, zato što se oni ne mogu se vidjeti. I puno bolje hladi. Dok se ovi plastični, oni se uviju se malo. Ovo je jedan šijavina. Ima malo uzubljenja, ali... Ova ručka imala smisla. Ima.
nagem na tebe. Ja nagim se na nas. Kada smo na motoru. Gdje sad ono? Idemo tu, pa ćemo gor, kuda najde sa Zamfiru. A da, ovdje lijevo. Ja, lijevo, Aha. tu. Od ovoga. Još nam je ostalo kad dođemo da zalijepimo stikere. Stikere. I ja moram ići stvarno. Ja. Ovaj me čeka gore. Sva će pomalo, šta ćeš ti? Tako ide. Koliko, toliko. Ide ono pola sata kad popiješ kafu, Ja. to neko znači kad izdvojiš vrijeme. Normalno. Pa evo, da nas nije golf zezo, Da nas nije tu smo golf. izgubili sat vremena. Opet smo se mi se dobro navozali, Ja. jeli, popili Jasno. kafu i prohodali, Malo prošetali, produžili. Nadam se da će uskoro biti još druženja. Ja, iduće godine. Iduće godine ako Bog da ja dolazim tebi sa Fićom, ali naranđastom. To, kraj. U Kladušu. To. Samo nemoj golfom dolaziti. Pa ne imam golfa, imam golfa sednicu, ali... To se ne vrijedi. A tu, znaš kako voziš ti ono, ali nemaš ono... A nema. Nema emocija. E pa zato sam ja došao golfom dvojkom, ono malo, znaš. Sad sam se pokajao, međutim. Valjda ću samo da dođem. Mislim, pokajao sam se sa golfom što sam. Ja. A mogao sam doći puno bolji auto, taj sam. Hajde. Da malo ono. Ajde ono malo kontenta. Malo. Malo clickbaita, pokvario se golf. Opet si nama najduže kod mene ostao. Pa jesu. Dobro, ja sam ti zadnji na ovoj tapeti i onda... Ja, pa sad nisi je imao sad ovaj ovdje, idem kod njega. Na Previle. Aha, na Previle. Pa dobro, tu od Previla i ovaj... Ja ću vidjet koji postoji story pa što znači, pa ti moraš ako još podijeliti. Mare. To malo da zagolicamo. Ja neću, kad ću ja to editovati, dok ja dođem u Ameriku, to neće za mjesec dana izaći sve. Imam ja filmova prije ovoga videa, znaš. Pa zato ću ja na storija malo postaviti i vidjet ću ja da izmontiramo u što imam malo, pa možemo to podijeliti. Malo ćemo na storijek da golicamo javnost. Mare, ti, ja. Evo, nije ovo tvoj golf, ovo je golf od komšije, ovaj komšija je me rekao šta će te Fićo bagi. Gdje je ono? Pravo. Rekao sad ću kupiti još jednu. Da se pita šta će. Ima tu još jedan Fić u selu, ali ozbiljno? Ne znam čije. Gdje stoji? Tu Je ono sad uzbrdo? Ja je uzbrdo. Aha. Drugog može. Jel snima ona išto? Snima, sve već 6 polakog uzbrda idemo. Očupa ko bemst. Samo pa polako, ovo je nizbrda. Ne skiraj se, ja vozim. Ako ništa pokazati. Lomim pulsovine. Samo da ne odu ko Migelinzi, to je problem naći. Ozbiljno, ili šta ja toga imam tamo, ja to ne koristim više. Ali originalni je problem, hajde daj tu ćemo ga. Ja. Problem je naći... Šta je to u toj flaši? To ulje, šta je? Ulje vjerovatno, brat. Je to buraz našo? On je to nasuo. Smo gastije, ili da se ohladi malo, a? Ajde malo hladnije. Ajde. Evo ovako sad vidi se. Sad se vidi bolje, ha? Vidi se bolje. Evo, našao ulja. Nema više, neće ona, ja mislim za sad će biti u redu. Neće ono. Stajeću ja do Kladuše, stajeću ja dosta puta.